So what is up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan upang manood ng street dancing or street dance competition. Tara na at makasaya at makafiesta dito sa ating hometown sa San Carlos City, Pangasinan. Ito sa Mango Bango Festival 2024. Let's go! Okay sir. Vamos, vamos. Dari Prat Manaya ini. Viva Saraba! Smile. Ganda ni ma'am. Sama kayo sir. Hello!
Tribo Aliguas. Dito lang. Tribo Aliguas. Okay na. Salamat. Go. Hey, I'm a gangster. Big up, big. Baka may gusto kayo shout out. Shout out kay Leonard naman pop. Geng geng. Sama kayo magay lang. Yeah, magay lang kayo ay. Yeah, geng geng. Hey boss, shout out man. Hello, shout out sa mama ko. I love you. Shout out sa mama ko. Kay mama, I love you. You know, ganda yarn. Oh. Shout out guys sa San Sinuko. Hey! Shoutout kay Nanay Susan. I love you. Uy, uy, sana all. Sana all. Di man eh. Yun ah, Tribo Kalubawan. Hindi ko nakuha na miss kanina eh. Oh yeah. Ang ganda ni ma'am. Shout out Papa. Shout out Mapa. Andito na ako. Mango Papo Festival. Shout out. Shout out. Let's go. Ay, boss. May pagkadyan pala oh. Pakisupport yung Tribo Saraba namin guys dito sa Street Dancing ng San Carlos. A few moments later. Yo, shout out.
shoutout Luningning. Yan. Lagi tayong bibili dito ng liempo tsaka ano, ng lechon manok. Yan o. Okay lang kayo guys. 240 jumbo tsaka liempo 180. Ito lang yan sa Luningning. Dito sa may Rizal. Ayun, shoutout kay ate. Kuya Vince Vlog, pa-follow ko si Idol. Yun, shoutout. Ano pa pala nyo eh? CG po, dito sa Lumingming, Lechon Manok, San Carlos.